eline daha bir kaçacık koşu vermek biroq bendenin koldan emez. Bu жерде ата болған мен bu ағам отырады. Muhammed Salih Muhammed Salih ағам. Andan ki Muhammed Sabır Akam, Mansurcan Damlılar, apam 14 töröbü. Jeti özünü жерге берip, jeti özünü çoğaytқаннан кейін бирок ошо жети өзүн да экөөсүн 5-10 жылдын арасында берди. Şariatта ата-энени uzatуу баардыгында бар. Bir алдынан сураган экен, ата-энени uzatуу кандай десе, ата-энеси каза болгон bir канча айлар, жылдар кайгырат, анда унутат. Bir турган каза болсо кандай десе, bir канатын үзүлөт экен. Өмүр жолдошун жоготкон десе, bir канча айлар, жылдар кайгыргандан кийин никесин жаңыртат. Ата-эне үчүн перзентти жоготуу бул айыкпаган жара экен. 9 перзентин Аллах Таала аманат берип, ошолорго сабыр кылган. Бирок ага чейин бул жерде дагы менин бир туугандарым, тагаларым отурат. Апам 3 кыз, 1 уул жетим калышкан. Ата-эне жок. Жетим чоңоюп 13-14 жашында мен атама турмушка чыгам. Маркум апам гүлүбү деп 4 тапканын атын жазалган эмес. Бирок бизди кыяматка барсаң жерден 7 күрүш терип жедиң деп сурайт, күрүштерге түшүрбө. Атаңдаш тургандан бата кылбайча турба. Апамдын бизге эң чоң эмеси бизде атамдын агасын чоңатабыз ата дейт элек. Атамды дадаң дейт. Дадаң кес айтып коём, атаң кес айтып коём деп коём. Биздин көзүбүздө атам ушундай барктап көрсөткөн, дайым тарбиябызды берген. Кээде жеңи кыска болсо, атаң келгенде уят, узун ки, кызыл этиңди жашыр деп, жеңи кыска элемди атам алда кийгизбейт. Бирок Аллах табарак ва таала ушундай өмүр берип, намазын, башкасын бекер кылды. Биздей перзенттер тарбия кылды. Мана азыр ата орто болгон асакалага отурат. Сиздерди урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде кызыл жолго жаназа кылган себеби кээ бир окуялар менен өзү биздин айылыбыз Карабак, суу бою Карабак, азыр достук. Кечээ кармашалы окуяда кичине бизде да тополоңдор болгон үчүн жолубуз өтө начар. Алыстан келген бир туугандарым, пикирлештерин, иман исламда даватлап жүргөн устаздар кээ бирлери машинасы жарабай калды. Ошондуктан ушул жерде ата болгон агабыздын үйүндө жаназасын окугандан кийин bizde siylap gelgen, alıstan gelgen bir tuğandarım kebirler uşağa kıynalasında şu yerden batasını verip hayra alısı yolu tutun жақсы degende şart olsun dedi. Negizki mesele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan gelgen hadis-i kutsi eneleri var, gözün örgü, kulağına var, kulaksı var, kutuyu varlar. Bundaydı. İzâ mâtet Kaçan ene ölse nâdel munâdi min kibâr rahman Allah Teala tarafından bir çakırık bolat dedi, kayrılığı bolat dedi. Kanday kayrılığı? İbn Adem o adam balası mâtet elleti kunnâ nukrimike li eclih enenin orduna hurmatına seni sıylayterek enenin alkış batası benim seni sıylayterek al bugün öldü dedi. Muhammed Salih agama, Muhammed Sabır agama, Mansur Han'ga özüm aytarım. Keyde işimiz жүрүшкөндүгүнөн, sözümüz uğurlu болгондугунан, keyde жумушубуз жакшы болгондо, менин кыйын эгиметтен окуганымдан эмес. Же менин акылдуулугумдун данышмандыгымдан эмес. Биз көрбөгөн 24 saat бизге алакан жай бата кылган, ошол мектеп окубаса да Алладан корккон имандуу эненин батасы бар. Ene ölgün kezde ya İbn Adem mâtet elleti kunnâ nukrimke li ecliha al enenin hurmatına seni sıylayet edeki adam balası bugün al öldü değil. İbn Oğlu der fa'mel salihan nukrimke li eclih eni salih amal kılgın amalına caraşa ilgili görürsün. Hareketine caraşa sana Allah'tan asıl görürsün. Bırak enenin trik kezdinde
Men ko'p qasir aytdim. Biroq al kezde enemiz yo'qotuvdi, men bilmaydilar. Men bugun bir tasliya bana bir yüreğimde beygil, yüreğime tinchlik tatulab turgan narsa Ramazan aka. Mana men akam o'zguvar. Keletdi apam, Ramazanjon. Bugun qaysi kun deydi. Dushanba desa juma qachon deydi. Ne uchun? Ulug'ayan juma kunlari o'tadi. Jumaga 4 kun barsa. Oroza qachon? Ramazon qachon? Ramazon keldi. Xudoyim oson qilib amanatın deydi apam. Bandaligimni bajarsam. Bandaligimni bajarsam Ramazon ayında olsa deydi. Ramazonning nechisi bo'lib qoldi onu?